Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on Tai ile nganga whaloalo o te whatalo whalo i atua ile mai moanga Samoa ni nei tū Laauliaso. Ile ngata i Samoa nei, mei se whaafonga tāpua i mai Samoa mai tawhai o le rolangi. Pa i o Samoa whai ngai lea vea le tunuu, wa ainga mala tu tama mo la tu ainga le usonga tu mo mpule i tua mala tawa ingi le taima le wa o fonti. Kaina ne foi le paia o tātou ainga mai tutuila mamanua. Wa le fior kovana ma le whainga malo, kaina ne paia masani tātou te whiofofo iai. Ine nganga whaaloalo, ia o manatu o se lao tā ua nei. Tātou te whisira whaia i le mai ai o le sauninga alo ia le nei aso. O le tautinonga ma le manatu au tū ono o le urua i aso le whainga malo. E manatu e tau pena maua se lau tā ua mo le paia ma le maulu ngō se ngō Tusitala. Ono le whatoa umamai, wha mai moi o le so. E leo toi nāma se la ina fo i le taunu na taunu i ele tā penanga le tātou malo. E me se fo i le whainga malo. Ma Samoa ato le wai umalmanuia i tō whingo le nei aso. Tu mawai pele nganga whaafitai ma le whaamanu i le tua. Ia u whaataunu umalmanuia le whaamoe le nei aso ma le taupulenga sa tā pena. Ai o te whaongaina le nei abano tā ua Samoa i lau tāpua i mai. Lau mai mo mai, ai mai se fo i tūlanga o le. Tu i mai o le muripapanga, i maota malawa. O i lato uma ele i mawhai o na tātou a wai whaatasi le nei aso. Ona le nganga lava o le moriato le whaafitai ma le whaamalo. E tu sai lau tau tāpua inga ua e i manu whaiva o le tātou whainga malo le nei aso. Whaamalo le talo, whaamalo fo le tāpua. Le pulenga ma le mamalu maulunga o le tātou ofisa whaasara lau. O te loe to te le anisi o tōu tau mwhai atu ina umae a le whainga pālota. A o lo loma fo i le tātou whainga pālota mwhate tali le unga. Paulawa leo lau tāsanga na watu. E ele i tu aso. Tātou te whilo e pe i le tai au le nei. O le tautinonga fo i na o whai atu i le tātou press conference. Le sauto walaulia whapitoa iau. A whai e mai whatutuanga Samoa, il whatutua i le atua Samoa tasi. O le ato e mata la tala umai na sootanga. O le ofisa whasala lau umai Samoa. Tai nane le press le malo. Ma uto uma taito tasi i te tonu le tātou media industry. Pāpea fo i le tūlanga o le taupulenga o palesi whasala lau so se me lava po Samoa nei po atu no mau. O te manatu, e te tau o na toe whaile lei ni a tātou whainga whabae. Ma tūlanga uma e maua il tātou so tanga wāwana lata. E peo no whai atu, media is part of our development. O le media o le anganga fo i tu lai me whate mukalasi ina i tu maupea. E saonga le mu malamalama manino whainga whabae e mai se me o lo whau wail whainga malo i le taimi e tā ua lau tau ngaluenga. Ai pe o le tae au le nei ma le afiafi le nei wo manatu. Whaafonga tāpo i mai Samoa, ia mai se fo i le tātou whaamoe le so.
Tātou avele iuta. Mori le nganga whaaftai tu tino tātou malo sa ta pena ina le wha moe tāua. Wha ururunga mtanga alwenga, ngata whainga alwenga, le ngata le whainga malo, ai wha pefo i le Afioga i le whailau tusi au o le Palemia. O tātou taunu o isi taunu unga sa tātou manatu o i te tauna amata i le whainga malo whiwhiria. Ia, o lea ua tau i tū lao le whainga malo fau. O le fau sau whai atu le no foa. E te tau waina tātou whesila whai ma Feiloaiga i so se taimi. E so se taimi. Wha manino ai ma wha malamalama tūlanga o so se matau. O tō masani voi a tea. E rei tātou whesili wha tapula ia. Ta tala le avanoa i taimi ma tūlanga tāle whea ngai. Ai se i le leile wha moe moe porklame ina nai. Tūlanga o tātou press conference. En tātou wolore ma vai le lei. Ia wha tūlangana o lea matawhaioi ma lea matawhaioi. O lea sole nei. O lea sole whaaftai. O manatu nano tō o mai e vatula o whaaftai fo ia au tō. Ia, ma le lipo tina o tātou tala. Awa o le lalo langi atoa. Le sa mai mo amtapua i mele tātou Feiloaiga. Me se le tāpenanga. Mai tā ua ina lautou ngālue. O manatu ai tātou te whesirwha i le tūlanga alo ia. Ma uto umale au Tusitala. Ai iai lava le langona e le umale whai aso le ri. Ma le tātou Feiloaiga i pia inisi o tūlanga ua le tātou wha moe moe. Ai a whai lava o iai se o tau o le mwhaintau whiofia na whesiti. Ia, o lau tau mwhai lava e tu inatu se wha mtalanga i ni mata upu o tau sirifia. E mo wai se file mu o le atunu. Ia, mani tūlanga ni mata upu o ngongo o te le o loa tua. Alfa moe moe lava ia o tau le so o lea ua whatau tō le whainga malo whiwhiria. O le whaua mai whātua tuanga le atunu o te tau a vei nai le whainga malo. O umana tofi ka peneta, o umana tofi minista langolango. O le la tau pule whātua langa le tātou Palemia, komiti wha Palemia te whono. Ea ona tātou whaso solo atua i lava lea. I le ngā luenga, i le ngate le ngā luenga le pule whātua. Ia le ngā luenga wha Palemia. Ai la tala tu pele vanoa, pa ia malu le tātou au Tusitala. Ia, po la se tūlanga o elu tu wha moi moi. Tēlau whiunga o rewa mo tātou o ia manoa taruna mai a whātou tōrau whiunga. Wea mteita e tātou malo ne i muta usanga rea sa mai. Lau siri mo moe lau whiunga i le ripare. Lo o nofo tatari reo whiunga luenga o mare malo. Tele whakatalanga o whea rea. O leise tupe tutoria. Uti whasoa. Ia tūranga lusu 5% le sa. Fata mo e mai nei masina ia de la buena la se sila mabalo fio al capinete o mai ona failo se temi fono ai Palemia ia pe fono to capinete ia fata otto se tala tupe mo masina ia to sana fata tupe mo pawa Aftai, wa uma na Feiloaiga whaururunga o mtanga luenga le malo e 5 furulua ma le malo whiwhilia ai le i whātau toina i le so. O inana amatan tāpena mai lea la fua i le wailau tusi au al kapeneta. Ta inane le mtanga luenga o tupe. Ia ma le mtanga luenga o le vai fafo ma lato uma e ngafa. Ma le tāpenanga o me tau tupe. E tau mai le tātou malo te tonu. O lipo tia mai tu e tasir vai aso lea tu toe ia ona papa urole o le lau mo tu tongi o tangata whainga luenga. Tātou lusu 5% lenta pena mai le budget ina ua le pasia le tātou budget. O lo lava isi tu tino i tu langa lava o lo whasolo ia tina e whaawau ma mea. A le mea le urgent i le taimili nei. Ia o te tongi o tangata whainga luenga. O mafua maua fo'i ele o mawhaina tu tongi o taimili taimili nei. Ma ua umana ave le whatonunga i le sol tanga luenga o tupe. E te tau na tātou ngā ioi lo i tūlanga masani o le kātou whangaingoina o le tātou tala le tupe le emergency budget. Tātou te whaingaina le tasi o 5 i lalo le whaavai le malo. E ta pena ai se paketi i to tonu le tolu waso. O mawhoi nā avel whatonunga ta pena i a lava. E le to e manau mia le mea lea o le le tolu waso e to e whapema i to extend le ai.
Awa avel tu alalo le tanga luenga tupe ma la tau lo ngafa ma le whaasoasoaina o tātou tupe. Ta pena le tātou 105 po le tulafono le mawhai ai o na pasi i le Afioga i le au mamalu o le malo i lalo le fautuanga le kapeneta e mawhai ai o na whaangai o i le tātou malo i tonu le tolu suwaso. Ma le whamoe moe o na taupu le pasi i le so taiao. Pasi alo ia tātou kapeneta taiao le whamoe moe laua o auma na tofia le minister tupe la laua nga isa o ia ma lana mtanga luenga e ta pena le tātou emergency budget 105 ina ia mawhai o na pasia taiao ma whaanga ioia i lole tūlanga o le ia inga iatu ngalunga ina e tātou tangata e whai o le rea blaba tom a o batangi o na le fufuanga se i maea e a tutonu le tolu sfuruaso o ina e ta pena i le tātou paketi e teipo le parlemene. Lona winga he te tau na fua whataitai tauna o atu le baeso lona lua po le baeso lona tolu o ki topa. Wa tātou tāwili le tūlanga o le process masani a normal budget procedures i tonu le parlemene. Ma e le tūlanga lea ua mātou manatu e whaalava se tupe te tonu le tolu sfuruaso. A ta pena le lei le budget alo ia. Whaaui le process, aua ne itoa iei se tūlanga o le whaanatinasi ma me uma a mata le whainga ma lo le paketi le lei, paketi ato toa, tu ula vanua le parlemene whaasolo at committee, whaasolo ma whaila unga whaipule fau lo lato wa vanua la unga whatau pou, whaasolo le tātou ruwa yaso masani. A ia lava pea le tātou emergency budget, e tātou te tua iei mo le taimini nei, so lewa umana whaifufuanga, e pasi tae ao, tūlanga o le whaatuatuanga o le tātou emergency budget. A ta pena ilo ina ma le tātou main budget e pasi tonu le rua po le vaso lon tolo oktopa. Emergency budget lewa sano ilo whiunga i le Palemia. Lau tau ana vatau le sa Fosi e le atudu. Na langolongo ina lau tau whainga fo i whaatosino le pamata. Le pensione le sitanga o isi whamuriang o le tātou poloketi o miliona. Rono winga ta o to uma fuafuanga ia lau tau ana vatau se ia whaatino le paketi masani. Al temin nei, ono le tūlanga whana tinati le pavemena o miol se le ni mo isi fuafuanga le maru. E le a fie tūlanga le lasu whina. E fua tae au mal tāpenanga e o mai ma le treasury. Wa longo ina mātou i le tūlanga a o whaasolo i a le whainga palota. Sa mata i tū e le ofiso tupe i a anavataua ma pāti taitasi. Sa longo ina fo ila mātou o la fo isa vava ai le tūlanga ngawhatau li maina mo le mea whai le teimisao. Timeline and time frame e whaatino mai tūlanga ia. O le mele whaamomua, o le mele tātou te le temini langa na o le lusu 5%. Lea na whaonga o le tātou paketi le le pasia. A o isi la mei tu atu o mea umana tautino i le atunu. E ta pena uma mea na i le urua itala le tupe le o ta pena le temini nei. E ta te fufua whaate tau fo. Ai a mai ana treasury tae au. Wa mata ina isi e tātou me e mawhai na affordable ma whaal. Tan whaal. E le se mela tau fia i o le ua umana o fola le tunu uma whaali a Samoa o mea nga whatia mo le teimi whai. Al teimi nei, our priority o te tongi o tangata whainga luenga. Over time, ma mea uma lea tau pule taunwha mua. Afioga le Palemia. First of all, congratulations to Finga Foiwa. O le tūlanga na le emergency budget. E fia se tino I tupe e te tau o iei se vaenga tupe o ia mai lalo vaenga tasi o li se amount o le emergency budget and whai ona whao. Yeah, well, to see when we go to emergencies, e le aini tūlanga whape tau emergency budget. Ai lafo fo I tūlanga o le ale mea laimana o mia tātou temi nei, o li poti le na mai. Na o tongi tangata whinga renga. So we prioritize that. A oisi baenga e lua o le development mai al whaawa wino ati na ele whai. Whai mai le treasury o lai lava. Ai na o to tongi o tangata whinga renga le a vei wha mua I le aso atai au. Ai a whapea o la lava le tūlanga o iei. Ai leise I lo tele tonunga e fua I le upu lena whai atu. Tolus fuwaso.
fai ia lava wale tunu. Le si ofisili whamolmoli whaftaila Afioga ua manino le wala lea. Tofinga ia o sui Palemia whamolmoli. I se mafuanga ua lua I tofinga whaasui Palemia. And is this the first time ua lua I ni tofinga sui Palemia? Ia e tātou te o mai pea I futia ua sola maso wale. Ona ele ngātia o le sa whai mo mol kapeneta ma lua fesu ono. Le ua tue sa whai kapeneta I lua feru sutasi. O mena tutupu ina ua iaitu langa o le lenga whatauli maina o na tau ave sui Palemia to tasi ngā luenga sosoani mo le Palemia. E lei tu aso ua matua I le mawhaia I sui Palemia o na wherua. Aisea, e le te tau na aru lesi a leo iai lesi. Ua manatu ai, e te tau o na whaasoa le evenga. Ma e te tau o na iai le taimi o tātou tilo ai fōi. I le tūlanga o le whaasoa ina o matawhai oi matiu te tau ave. Ia, e mai se ai le melena o whaasisi leina, ia. O I la ua iu whirifiri le so, le whionga atu e lupe, ma le whionga e muripola. O senior members I o le whainga mano. A e tōtu sirifi fo, e ile taimi fo I le a alu Palemia. O na whirifiri le o le acting prime minister. E iai le tūlanga whae te tenga I lo utangona whae te itai. E te tau o na whae te te tūlanga ia o na e fau uma le kapeneta mo le taimi le neo lepta wha solo ngā luenga. Po ai alau mātou e tō tōrua I nei. E te tau lava na I ele tangata e mauti no ai. O lo o sanga le mumea security wise. Po ai uma ai ele taimi na tō sifia. E le ima whaini whelua I tele tuala I malanga. Ai sea, e tele na malanga le whionga le tamai tei Palemia. Ia whape nana puni ti ai lona wano I ana whaontanga ma meo. Mana tau walu le si means I represent. Ai wau manatu. Ato toru mato. Pe o tele I nei ala e lava la ua. Pe le iai fosi e tasi ala iai le si tangata e tua iai. It's all about dedications of authority ma whaile me te tauna whai mai le taimi. I fuanga iai. Au wha solo o matu minister fau nei. E iai fo le latou taimi. E mala mai ma lava le latou silifia. Ia no o atu le na fo I bai tau lava le latou tapenanga mo tu le mai. Ai o le nganga e suiri tu la fono. O le so ua mātou tāpena ai le mea lea o le tailua tausanga ma le awha ina ia usta ia e tu la fono e tasi le sui Palemia e whirifiri lalo le whaavae. A ua mātou tāpena, a tātou wha ngā solo I tutono lesi tausanga e sui le tu la fono ina ia whaamalia ina I lal tūlanga leo te whaamatala atua. And we decided e ui le awala le tu la fono nei. Ulena whirifiri e to lupe a matatu nei nana sui Palemia se ia ulia a peri le lua whiru furvat. E le lava lai lunga I tonu le tu la fono a maia. Ien tau ave foi le e muripola le vaenga murimuri. A le tūlanga lava ia o le vave na sui o le tu la fono. O le vave foi lana mai mo whaatasi o sui Palemia to ruilu. No whionga tatu iai le mta upule. O le foi ua iai le tamaitai leo tofia a vea mawhonga whetalai. Pen whai ona sau nono whionga wa se tasi leo vaenga ta ua e pe ona iai foi a whiwhiri o le lua Palemia. A lea foi o whiwhiri a tamaitai a vea ma sui whonga whetalai. Ia o le whamoe foi na o lo ilalo I whainga whaavae whaatutu I le tuasa mo utasi. E lua sui whonga whetalai. O le mafuanga fo. Na alua lula. Wa fio le whonga whetalai a pari I fono. A fio ia aua pao isi fono. Ai to o le mata. Under the standing order. E le mawhai no ese uma ia whonga whetalai ai to o le mata. Ona iei emergency tutupu ma me uma le tunu. Ala ia tangata na whai le fono le Palemia. That is in the standing order. Ia le taimi wa le mawhai e o paau. Le mawhai pari. Le na tofi ai ale bena e whai masui whonga whetalai nā taimi. E aru tau ave malanga mo le mota. O mātou teritonu la, o le tasi le whainga whaavae whau le la tātou wanga I. Ai a mai le whaataua. E tina lesi sui whonga whetalai. E tamā lesi sui whonga whetalai. Pape nā whoira le gender equality lea. E tina le sui Palemia. E tamā whoi sui Palemia.
O le mafaufauga lenā na fatu mai tua I teimi o tapena mai le ana vatau o le faatuatua I le atua sa mo o tasi. Lau fionga, mai tau atu I le lausaunoaga le taimi o sola, le faamuamua lea o totogi o tagata faigaluega ma tulaga faapea a le asilasila le faiga malo fou ma le kabinete. I nisi o company kone karate lea e faapea na tisao valapane mene tonu masina talu ai ma le toitogia ai faataʻiga o le polokiti lea le maketi savalalo le faapea o le faauauina le galuega ona I le io o tuni tonu. Ia seʻi taunuu mai totonu lipoti. I can say and I can answer pea faapea o le tulaga na lea ua o mai lipoti. Taimi nei we are few hours in government. Ai lelei le faamautū me o lipoti. O tala salatua na nau o mai foʻi. O le vā faafeagai ai o kona kalate. O mana saini e latou agreements. O le taimi e pei ai, ma le taimi e faamamulu ai, ma me uma faapena. Ina nei te iwa fai mai se upu faapetua ia le malo. Ia le lopo ia ini agreement o paina I le mafua na le faamamulu tupe. Ai faitano o tali atu se mai se faamaoniga o le taupulea. La se lagona lauafioga nei taimi lea ua pale mai lauafioga e avea ma Palemia o le tatou atutu. I feel normal. E leai se mea tasi o suia I lautou silasila mai e atea. Pe tātou te wheloa le nei le official te itai o le malo. Pe tātou te wheloa I foi lalo tāmalingi e masani tātou wheloa. E tutu sa mea Paula leo le tautinonga le sa tātou wheloa I. E la matua whaavāvala la tātou. A o lau whalongona vi ia le atua. A whetai wa lau tau lau ul whamoe moe ai le iso ulangona whapea e whangai tia po la se si excitement le ai. Po masani fo I tūlanga whapea nei. Paula leo le mea ia maua le nganga o tau ave le whaatinoino o tātou tiuti. Matawina I lau kabinete pilipili. So tō tama ta I lau tō 255. O le tasi leo o sui o fitalai. Reisi tō lua leo I tōno kabinete. E matawina I le whatakotonga o le pūlenga lau tō whinga maru. Le si tia leo le tūlanga o tina I tu tōno whai o malo. Nasa le puna o fionga I le ni pana. Ia, o le tasi ko nātu la fono e te tau ana tātou tue mata I tūle lei I le awala e whaatino ai. E tautala ma le whaaloalo. O le awala e mawhai ai ana tō tele tina. O le lava whaatupula ia o no le au ngā o le tūla fono na whai. Peita, e isi vaenga o le tūla fono e te tau ana tātou tue titiro lei ai. Le anga o whe matea I le whainu me le sao. Sa mafuai ona design le formulation le ia tō tele tina I tono le Palemia. O lea ua alu nei, o tātou tau mate, o le talanoanga o le tūlafono lea, o au sa ufonga vetalai. And I fully support it. I fully agree. Ona ea, tā ua le tau au whai o tina I tono le mote. Peita, o tele ia ala e tau wento e whamanino le me lea. Ina ia tutusa le whainu mela na malie I ai ti peiting o le whaavae e 5. E ale usi fine leon. O vai sua la ia na mana e na e mawanoa. E ale u tatou oi ne vape o la ale se 10% o 5 sutasi. E ale whai mail tal tonunga wha mathematic. E 5. Ale ua li liu mel wha msinonga. E ono. E o meana. E te tau an tātou titilo. I langa leise tangata e tau se tesi mo tangata. E te tau whato a ola le tangata. Pe a fitu masina. A pā 5. O mela nata o le tangata ola. Le tangata I lunga atu le 5. Le tātou te mamalama o mai le o ongo tātou. Tefu matika. Peita. E le whai atu se tala nei. Tegu wha pe wha sanga tau le whai. Unga le iei wha msinonga. Ai te tau. Ona tātou lau li liu lele, po le sa ongo le mea te o le tangata ola, ma le apa tangata, ma le tuata tangata. E lai mafuain whete na il teimi ni, a o le Palemia. Na ona point 1 na pe, point 2 pe, point 3 ele, point 5, o tau o le tangata atoa. Le la tātou te alu o le teimi ni, ono.
Ala mea sa ona ti peiti fono. Aua ne I lalo ifo o le lima. A toa lo le lima, tātou na. Peitai ia, tūlanga lava fo o whina unga nisi o bainga wha o whai. Na mafu ai, ona awe le whamsinonga. Whai militari le whamsinonga. A tesi mo 1 point lo. Ia wa tangata. Ia, ai mori mau pea le whafonga anga le tunuu. Ma le tātou soifuanga, ma le mere tātou te iloa. Whatoa toa soifu o le tangata. Pe a fitu masina. That's above 5. Ia ai, o lo iai le whaanau nau ta inga, e tā ua, le iai o tina I tono le mota, mai o te tūla I pea e tau ave le mau. Ia aua na I lalo pea o le lima, leo wha ingo tina, leo tātou ba iai, a tātou amata mai lava oai, nal tōlua, tōlu, at least. Pato le taimini nei, a leo tātou o lava le tūlanga wa atoa, whainu melo tina. A le vata tani, tātou ono len tātou whinau. E uman whai ngā balota. E tātou lola pe toi whiriwhiri pe lea. Leo whiunga toi tasi ala ofisili tūlanga lea I lau kapeneta. Le sa e whae mo. E fōlino mai e se le minsta o Tukanoa. E se le minsta o official tutor. Whaina e whamani nua mana. Whai ngā malole na umanei na vai lua imtanga luenga I e lua. Ma o inale na muni murita I eila whae unga. E lua vaenga ia e te le tiute. E te le. Aisea, o le tiute le tātou te whalango lango uma I ai, tātou tupe maua. E te le fo I le aonga o la fonga. A wā fo I le tauna whae ti tia le mea le tātou te naunaua. Ia mau mai la fonga le tunu. O le laua manatu ai. Whao ngā le vai lua le ngā vai lua ai. Le nā whaile teimi o tuala. Tofu ele minsta mana mea mate tu. E lango I o main revenue se le tunu. O tiute ia malafonga. Honourable Prime Minister, I understand you've been newly elected as Samoa's Prime Minister. What kind of leader do you wish to be for the next 5 years for Samoa's people? And why do you think the people of Samoa chose you to lead? Ia, whaftai mo le whesili. I will listen what the people wants. And these are the people who select us and appoint me to sit on this chair. And that will be my guidance. It's the government of the people, by the people, for the people. There's no other way. Ole tunu. And for me being here, I'm honored and I'm humble to continue my service. This is my 20 years in Parliament and in government. And I've been learning from the first minute I get into government, right up until now, despite from so many challenges around me. But finally, ia wa mai fatu tuanga ale tunu, a misisi o tu malo, ia male malo o te tu la ia tau ave le tunu. O le memo mua, it's the people, servicing of the people. Afioga, Honourable Prime Minister, from Malava, you're looking after the Ministry of Police and also Foreign Affairs. Tell us about your priorities for those two profiles. Well, our priorities for the Foreign Affairs is to make sure we are looked after well in security and also the development with foreign countries and also the securing of Samoa with the Forum and also United Nations. For the police, we will have a look whatever is inside for now, and then we'll go from there regarding all these issues that arise badly, drugs, violence, and that would be the priority that we should sort it out as much as we can and as soon as possible. Palemia, Vasega o Tusitala, pauna teimi wa paavanoa mai ni kia. Ale a longo tua o tu pe esi na no tu. En faina watu le sirima minute e ke o ko o mfisiri a ko kere malie. E tala tu pele sirima minute mo tau. Leo se eno fionga mau fifilio fo ilo fionga. E yeni se ripoti wa ni lungo pe failani sapia.
Ono le iai ia mulianga foi ia e lo tena malai no le whaasanga i le fionga. Nisi lau reporte lo whapea mai. Whaono iai le malo si anga i lau fionga al Palemia. E ave e se ia mulianga ia o whai e whaasanga i lau fionga. E sa o pe se ia reporte whamanmot. Ia, o te le lopo se sa wai li poti. But take it from me today, the court will take its course. E le aise me whapena i tūlanga po me mata upuia na tau tifia o le au te afiai. I can say this all the time. I've been through and been involved and affected with some of the challenges before. I claim my innocence. And time will come if Alii ai le mi tonu im ta upu uma ia tu la ilumo le famsinong. Faalum ta upu ilumo le famsinong. La wai al famsinong. Ola le tali me le famsinong. Tali na mi mu ta il fenga malo. O mena mau fo ini se report fa mon mole. To kere u lipo. Mo lo fionga fa pe o lesa fa ta fanga singa se fo ila no fionga mau o tuai ia fo mai fo I no mauta pe monia. Ia vai o to. Ele ai se tau ele ni manu For the last 4 years and for the last 8 months, sa tau mo fai ele ngalu e ino campaign ma me uma ele vai nga fa fai. Your body is not a machine. E ele te mi tau na mana mi ai lo ta oto mai malo lo le lei. O lo vai masania a uminotu. Ia fa penal ngona tina. E lua se lau valus fui tula na o tula ia fo fola le na vatau al fanga fa fai le tu nu ato. Lima su tasi tu malo. Tele o taimi le lava le moe. Tele o taimi le lava le malolo. A ina watau nu ua maua le tolus fulma le lua o sui a wai langolango ina le fatu tu le tua sa motas. Ia nano to au langona I lore tina o le tina. Ia le to te vai mai mo to si mai. E atol malosi. Ai le fa pe ye se tu fa maunga. E fo le taimi te mana mi ai lo malo lo le lei. Au te le ngase. O te le itau fia fo le valma. Ona ia medical doctor masani la ku ale ki e vai pe e fo se me tau limonia ia pe a fia ni fa velave de malfia. O Se fionga le. muria le fiona. Ia fa tempo le no le fa popo lima mi. Wa kele office. E ai sui fai pure tutto. Tasi le na mo ia sa fa pe tau mo moria tu le to pati fa fa. Ale na mo ni mo wina na le. Le la sala e pa e la e mu. E mo ni e tulanga. O le o tu maua ia le to mu mela le to su tasi. O ia ni se o tu tasi e la mo atu I le nai tu fa fa. O le wha moe o le vanga wha fai. Ia turi le whai nui mela e mwhai inwhanga I uri malo. O le wo watu malusu wono ia whai nui mela e mwhai whatu le malo. A le aunga atoa. Ia mawhai o na maua le whai nui mela e sui eitu la whono onga onga. 2/3. E foi sa tatou ia le taimi o le whina unga o le tōrusu wono, po le tōrusu lima, po le tōrusu wono. Mātou te talitona, e te tauna ngā ioi le tātou malo. E le ngata ia tina, e au tū la whono te sui. Ma o la lava la le tau nunga o ia I le tōrusu tasi o whaipule sui. He tā lia ia tūlanga o tau whamsinonga. O awha o le mele na tupu mua no fwa ingale na umani. E toa lima le leisui fauna maua le whātua tue le tua sa mota. Ina u whaiwhai ngā whamsinonga. O nai uso ia no mai tuto tasi ioe, na o atu. Na o atu le sui o si umu ia ma le sui o vaisingano lua. Matu whaasom tala noa. Ia sa o wha malamala male le iai whainga wha vai o umana ta oto ai le por kalame le whaatua tua I le tua sa mo utasi. A iai le tangata e fia uru fale mai le ainga le nei. Ui ma le whaitoa. Ta milo mai tono le whaitoa I whainga wha vai pe o le mele no mai ai ale. Tu mamau o la le mea ni whai. A ma vai le lei ai uru fale mai e vea masui o le fasti palota laiti. O le awala le na. La tau te la ngona ai le la ngona al vai ngwha vai. Le ana mātou sa vavadi le valu masina. Go through the right process. Awa ele tali tonu matulo lava. Ele I tofo tangata nei le mena mātou woi.
ia mātou to lo se fulu le na vese tu lo vo il to o le upu lea e le whaingofi ai umato manatu ai eise tangata e sau e fia papatiso le a ingol fatuatua sau le awala sa e na mātou o le momoli pe o le mena momoli eitu o mamau u maale momoli o lato i tu malo na o momua i le japipi a le umato tu e foi atu o latou o le sui o le fast ona le pine lo lea ia ona o mai sa o le faitutoa mātou te nuti me fatas O ta pena line petition ala wa fionga mo mo famsinunga finga. ia o lai ai ia tulaga foʻi ia maioio na e lema faina taofia le mea lenei o soliga tulafono le foʻi matou te faatalitali po ani petition agai mai ae o matou ia pe toʻalima na suʻesuʻe lelei ao ona e matou lo ia suʻesuʻe lelei po ni mea e tatau na tala fegaina fai a faapea ni me fai ona o le tulaga o le lē atoatoa ma ni soliga tulafono e mafaina foʻi ia e fai ae ale ai laua avanoa le tulafono a lou lima nei o lo ia ia tagi e lima ae le mafaina o disclose atoga ia faafetai tele le faafoga mai e sio tatou atunuu e foi tulao le afiafi Samoa ma lau mai mo mai ia tatou ave le iuta tatou taupule mo le vaesofou a solo atu ai tatou polokalame faatulaga vaia so uma a ou le avanoa o le a filifili le tagata o le kapeneta e fai ma spokesman ina ia talanoa faasoa i isu se ese e mawhai ana faatulaʻi le logona o le tatou atunuu ae maise lautou matafaioi faafetai lautou fesenga o Tusitala ma lesi faasalalau ma televise faafetai lautou galuega o le agaga atoa ia te o taʻitaʻi o le malo fai se tatou amataga fou e lē faapea o te faatu tou te au mai ia te e tou te au ma le faiga malo leai tatou ō le mo le ala se ilonga lava e matuaʻi talitonu a outou ia faitala sesei ia ona manaia lola ia o le tatou polokalame ae faitala saʻo o fai atu ai outou le amataga faitala moni ma talasaʻo aua e faigofia i o le faalele ae tou te leiloa le tigā afai la le sa au tigā i tala ia i outou vai le atunuu aua nei tigā le atunuu ua au tigā le atunuu te minei lipoti tala faamaoni ma talasaʻo o ina e mai le amiotonu mo le atunuu ae faafetai le afio mai ma tala mai a nei aso tatou toe feiloaʻi le vaesofou soifua mai manuia